Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı mekendештер, hurmatlı YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 5 май 2024 Чоосу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Экинчи чыгарылышта уй музоо бука кунайжындар тартып көргөздүк. Эми жылкы жак өтөбүз. Сиздер видео жаксатылып лайкты басып колдойсуздар, каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Так, могу букалардан тартып коюн башында. Веске сатабыз дейт. Живой вес 260-тан. Бул жерде 6 баш бука бар экен. Номер айтып коюңуз. 0706 275 228 мынаке. 2 жаштан өткөн букалар. Анда болгон. Çalasızlar dostlar. Веске керек болса, живой вес. Так, biz anda başladık mıyaktan. O tay alıngan okşaydı. Bayka kança oldu? Ya Bayka? 70. Где-то 1,5 yaş. Так, biz mıyaka ettik. Sen gözü git. Kanca sıraydın? 50 min. Erkek eken ha? 50 min som. Так, ну, жашы мен, бір жашқа чықты жүгілек, а? Үйінде чөп қуат, а? Жақшы, 55 мың. Базар ба берді бұға? 45 берді. 45? Қанша болады? 48-ге? Жақшы. Мұнаке 48-ге болса болады дейді. Бір жашқа чыгілек, еркек тай. Жақшы. Жоқ сақылға жігіттер. Так. Assalamu alaikum. Qancha sıraysiz? 48 dolar. 48 mi? Erkek var? Qancha aylık? 1 yaşqa chiqadi. 1 yaşqa chiqalik mi? 48 mi? Tak. Assalamu alaikum. Açtı qilibadingda. Jan kelgende aytla aşkılık verin deb. YouTube'ga chiqadi. Qaysizniki? Ya şundan bir yağ menike. Ya polni sizga qaraydi. O şu oğlu. 48 ming so'm bor. Qaysi? Narxlarmi? O. Berje, mana berje qaragan qashqavi. Ber jaqindagacha. Ama o kimniki? Menike. Bu qancha bu? 40 ming so'm. 40 ming so'm. Erkek ekan ha? 40 ming. Urg'achi. Qancha oylik? Bu sentyabrda tug'ilgan. Sentyabrda 1 yaş bo'ladi, ha? Nimaga? Ha, narxlar At başılıkı. qanchadan bor? Kunanalarca. Konan. Qanchadan? 48'den. 48'dan. Bular da erkek ha? Urg'achilar qanchadan ketdi? 50 minggacha ketdi. Qanchadan 50 minggacha? 45'ten mi? 40'dan 50gacha ketdi. 40'dan 50'gacha ketibdir. Bu erkekleri kalıp duradi, urg'achilar ketgan. Жақсы satыңыз onu. Arıqıraq ekan. Qanchadan so'raysiz? 50'den so'rayapman. 50. Urg'achilari? Urg'achi 3 erkek qoldi. 3 erkek urg'achi. Bular qancha oyliqlar? 1 yaşdaylarda. 50'li. 50'den so'rayapman maqsaga. 1 yaşlıklar. Tak, ne deptir. Assalamu alaikum. Qandaysiz? Qanchadan so'raysiz taylari? 7'den so'rayapmiz. Qancha oyliqlar ular? 37 deydi. 37'den so'rayapmiz. Erkek urg'achi. Urg'achilar o'kotang ha? Qancha oyliq? Kech to'lganda. Kech tug'ilgan ha? Yaxshi. Ha. Shunday bolalar. 55 deydi. Ular 55'ten so'rayapsiz. 1 yaşlıklar mı? Urg'achi erkek? Erkek. Eko'teng erkek 1 yaşlıklar 50 mingdan. Kemi bo'ladi. Bozor ba berdi? Berilgan ha, shu. 1 yaşlıklar erkekler bunaqa жылқы bozor bu yoqda. Qancha so'raysiz? 45 so'rayapman. 45 ming. 1 yaş. 11 ay oldu. 11 ay. Erkek urg'achi? Erkek. Yaxshi. Ne ekan bu? Bayka qancha so'raysiz?
300? 300 deydi. Bu жашы қандай екен? Байталда жашы қандай? 3 жаш. 300 000 сом. Байтал. Жігіт қанша асырайсың? 85 000. Қанша жаш бұл? 2 жаш. 3. Так. Қандай жігіт? Қанша асырайсың бұған? 130. Қанша жаш бұл? Меңге? Жоқ, менге емес. Меңге емес, байланып тұр. 130 меңге. Сойғанға ұқсайды, семіз. Машина. Семіз. Так, вот тай кімдігі екен. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Жақсысыз ба? Кімдігі олды екен білбейсіз? Сіздікі? Қанша асырайсыз ба? 100 отам. Қанша? 100 отам. 100 000. 1 жаш байтал. Базар баға берді бұға? Қанша? 92. Бұға 92 тұғы. Кредитті қарауы? Жақсы, оны көрөбүз азыр. Бұл эми қанша жаштан бар үйрөне баштаган экен? Эми 2 жаштан баштап үйрөнөт. 2 жаштан үйрөтүлөт, а? Азыр эми жаш балдар инсе болбойбу? Бул эми 70-те. 70. Мунун каны кандай экен? Жакшы окшойт му? Каны эми данчак аралаш. Данчак аралаш, а? Жакшы. Азыр тигине барып көргөзөм. Сиз ага чейин номерди айтып кетиңиз. 0703 0703 63 12 95. 91. Объездныйда турат, а? Сиздин үйүңүздү билем, Жордойдо иштейм да мен. Күндө сизди көрүп атам. Саклар. Канча? Кашка. 100 000 дей. Овчарка кимдики экен? Овчарканын ээси жок. Бул карага канча асырайсыз? Бул дагы 100 экен. Мына ке. Ал кара. Азыркы номерге чаласыздар. Бир тай, экинчи тай бул. Жакшы. Жекчанын атын сурайыкчы. Эмне иштер? Ассалаумағалейкум. Кандайсыз? Канча асырайсыз ба? Я. Макул. Сатпайбыз. Кимдики экен булар? Ал семиз экен. Бага, сиздики бул. Канча деп экен буларга? Ээси жок, а? Ээси жок. Жини челек бул. Кыйкырат го жана. Ассалаумағалейкум. Кимдики экен? 100 000. Жаш кандай экен? 2 жаш. 2 жаш, а? Үйрөтүлдү менге? Эми үйрөтүлүп кичине мындай. Көптөр. Эсти эметемсе телефонун берип. Жакшы. 100 000. Айтыңыз номер. Номер. Калат. Кимди ат? 558 0558 17 17 86 86 17. Кайра 17. Кеми бар да? Кеми бар. Кеми болот дейт. Чаласыздар досторума. Жакшы сатыңыз. Так. О кимдики экен? Канча асырайсыз? 130 000. 2 жаш. 2 жаш 4 ай байланган. 4 ай байланган. Союш калган, мощный экен. Базар ба берди? Аткорун байлайсыз ба? Мун насос менен күйлөгөн окшойсуз, а? Жок. Насос менен жарылып кетет эле. Жем менен элеби, а? 4 ай байласаң. Жакшы, базар ба берди, берлекпи? Берип атат. Канча? Магазинский баз канча болот эми? Токатар жер. 128ге бересиз, а? Жакшы, мына. Номер калтырасызбы? Майлы берейин. Айтыңыз. 705 14 53 20. Үйдө дагы бар.
Жакшы жылкылар бар. Жакшы жылкылар. Бордоконун ичинен бир кунам турат. Жакшы. Будан да жакшы. Жакшы. Достор, чаласыздар, үйдө бар дейт. Бордокулардын ичинде. Союшка да, малкаганга да жарайт, а? Чистокровный орловтор да бар экен. Достор, чаласыздар азыркы номерге. Так, бул кимдики болду экен? Сиздики байка? Так, булардын ээси жок. Мынакей, тайлар, кулундар менен. Булар кимдики экен байка? Сиздердики байка канча? Канчадан? 250-200. Мына колундар менен. Экөө тең кашка. Жакшы. 250-200. Так. Buradan kanca sırayız? 170. Сколько лет ему? 6 жаш. Это рабочий, да? Или улак? На улак не знаю, никто не занимается улаком. Улакты билбейм дейт. 170 mi? Мынакей. Кулуну менен. Байка канча сурайсыз? Я байка. Байка десем карабайсың, жигит экенсиң. Канча дейсиң? 180. Бул канчанчы кулуну? 3-чү, а? Базар бага канча берди? 155 берди, да? Канчага бересиң? 155ке болсо бересиң, а? Жакшы, мына. Бул кулун эркек экен, а? Мына. Андай болгон. Миңги? Жакшы. Номер айтасыңбы? 0220 83 71 74. Ha, 74 eкен. Достор, чаласыздар. А могу канча сурайт мага кошкага? Так, муну билбейм дейт. Чоң экен бул. Кимдики экен бул? А болчу. Мында эле. Так, булардын ээси жок. Достор, видеону аяктайбыз. Только лайкты басып колдойсуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.